dawe wacu Yesu byagiye mu ijuru, wowe uri Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, urakani naza cyane mu buzima bwacu bw'abana bawe, kuko ni wowe waduhaye inkingi y'ubuzima, ni wowe waduhaye umwuka w'abazima, ni wowe waduhaye ubwiza bwose dufise twirata, ni nawe wadutereranye mu buzima runaka tubayemo. Turaje kuri iki gicaniro cya saa 9 y'umuhingamo, turaje gusaba ngo tubyagizemo ibyiza n'ibyishimo, turaje gusaba ngo turinde kubabara utwagurira imbibe, turaje gusaba ngo dukure ku kuboko kwa shetani kuko kutunyaga ibyacu, turaje gusaba ngo dukure ku imivumo y'ubwoko bwose. Tuje mwami Imana nyaguhora ku ngoma, ngo urudandazwa rubera ku marembo y'ibyiza n'ibyishimo byacu rukugweho, imbaraga zarwo zose zisenyurwe mu izina rya Yesu Kristo, mu bubasha, mu butware, mu bushobozi no mu budahangarwa bwa mutima w'Imana akorera mu bubaha Imana. Ubwami bwawe buragutse kandi natwe turagukiwe muri bwo. Abagwayi baragusaba gukira, ababoshe baragusaba kubohoka, abarushe baragusaba kuruhuka, abagoyagoya, ab'ingo ziriko zirangirika, abatarinjira mu muhamagaro wabo baragusaba kuba kumwe nabo nyaguhora ku ngoma. Mwami w'abami, mubyeyi rukundo kigongwe, wowe turonkeramwo imbabazi z'ubwoko bwose, wowe turonkeramwo imigisha y'ubwoko bwose, aricyo wadusabye kugira ngo tunezerwe. Turaje ugishira mu ngiro, tuzanye umuvavu mota neza, tuje gucana igicaniro nikizima, tuje gucana igicaniro na nyaguhora ku ngoma, kizotuma twebwe ubwoko bwawe tutigera duhemuka canke ngo dute wakuba, kizodufasha kutazigera tumara amazi izina ryawe mu gihe turi mu banyamahanga, bavuga cagihe turi kumwe n'abadusuzuguza, abaduhenda, abaduhendesha tunaturiya, abatumenesha ibanga n'ibindi. Dawe wacu Yesu byagiye mu ijuru, ni wowe Yehova Shama, uri mu mutima wo kubaha wose, uri mu mutima wo kumvira wese, uri mu mutima w'intungane. Dukorera ibitangaza, udutera iteka kandi duteture mu makuba y'ubwoko bwose. Duha umugisha n'umugwiza, duha amahoro n'umunezero, duha ibyiza n'ibyishimo, turinde kubabara twagurira imbibi, duhezagize ibyiza ukura bifise, duhezagize ubutunzi ukura bufise, duhezagize inzahabu kuko urazifise, duhezagize ifeza kuko urazifise, duhezagize urubyaro kuko imbyaro urazifise, abana urabafise, duhezagize ingo kuko abisobanukiwe twobana nabo zikarama urabafise. Abo bana bariko baragusaba ngo Mukama ubarose umunezero mu kubinjiza mu muhamagaro wabo, ukabana bawusange bahembure kuko barababaye, bahembure kuko bararusha. Akira rero umubavu mota neza, akira rero iki gicaniro cyacu guheshe, ugiheshe umugisha nzokoze, giheshe umugisha nyaguhora ku ngoma, giheshe umugisha mwami w'abantu, giheshe umugisha rutare rw'ubuzima bwacu, giheshe umugisha gahimbare kacu, giheshe umugisha bwiza na byiringiro, giheshe umugisha mwerada w'Isirayeli. Dukiza indwara zose ziduhamiramiye, cyane cyane indwara zitubuza kuririmbira, indwara zitubuza kukuninahaza, indwara ziduteza agahinda, indwara ziduteza imibabaro, indwara ziduteza akavuyo, indwara ziduteza ibisuzuguro. Turitandukanije nazo, turitandukanije nazo, turitandukanije nazo. Turi ubwoko bwawe kandi turi abanyamugisha, turi abana bawe kandi turi abanyabyiza n'ibyishimo, turi abana bawe kandi turi abanyabyiringiro. Ntudutetereze, ntudutetereze, ahubwo ntuduteturure, ntudutetereze, ntudutetereze, ahubwo ntuduteturure, ntutubabaze, ahubwo ntutunezereze.
urakoze nyagora ku ngoma, urakoze rutare rw'ubuzima bwacu, urakoze mwami w'abami, urakoze mugira neza. Amaraso ya Kristo nadutwikire, anyanyagira hose turi gukandagiza ibirenge byacu, anyanyagira hose turiko turadepoza amadosiye yacu, anyanyagira hose turiko turaca tugiye kwivuza, anyanyagaho hose turiko turaca tugiye gukora utunaturiye, anyanyagira hose turiko turaca tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye guhabwa amasakaramentu, anyanyagaho hose turiko turaca tugiye kuburana, anyanyagaho hose turiko turaca tugiye kwitaba abadutumyeko, anyanyagaho hose turiko turaca tugiye kukurondera, kuko uri Imana yo kuronderwa, kandi aho tukurondera ibishatse uratwitaba. Turaje no kurondera kuri iki gicaniro, twarakwemere ko tutazokuryarya kimwe muri 10, twarakwemere ko tutazoreka kugushingira inama, twarakwemere ko tutazosuzuguza izina ryawe, twarakwemereye ko uzokwa muri Imana yacu, natwe tukama turi abana bawe. Duhe umugisha nyagora ku ngoma, duhe umunezero umwami w'abami, duhe rutare rw'ubuzima bwacu, duhe Yesu tubohure. Maraso yawe nadushyire ku kimenyetso cy'ubudahangarwa, turasa impanuka, turasa agahinda, turasa umubabaro, turasa gukenyuka, turasa ubugumba, turasa inabi, turasa icangiro, turasa guheregwa. Turazamuye amashimwe mu mitima yacu, kuko dufise Imana iyatwuzuza. Niyo mpamvu tuzitiriye mu bumwe bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende, tugashima umutima w'Imana aje kutwigisha, kandi tugasaba Imana ngo bigaragaze ko iki gicaniro icejeje rwose. Ibyo tuyisabye ibiduhera ibisubizo vuba bwangu tutarata wagoba, mu izina rya Yesu Kristo natwe neza amavuguruzi nabi. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Amina. 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 Imana iduhe umugisha twese bwoko bw'Imana. Imana irandurane n'imizi icyo cyose kibabaza ubuzima bwacu. Imana idutera iteka, iduteture mu makuba y'ubwoko bwose, iduhikiye imitima yacu yipfuza, kuko turi abanyamugisha. Amen. Umukristo yavuze ngo, mwaramutse Anita, komera Kristo ni muzima. Jewe maze iminsi mpura n'inyatsi zivuye ku bintu biguma bipfa atana kanya bimatse. Jewe narose ordinateur ari umuntu ayimpaye kom kado, ariko nta somene yari bugahere ubunyene yejeje gupfa. Ni mu minsi yahera naguze igikoresho tensiometre manuel, naho nyene byavuye biba uko nyene, kandi simba nabigize ndabishaka, mbona biba. Ndakwinginze ushire mu gisabisho izo nyatsi n'imikoshi bimveko mu izina rya Yesu Kristo. Si gisabisho, no, ni deliverance ukeneye, ni acte ikuboho, ni silva, ni acte prophétique, ariko ni uburyo ukwiye kubohoza ingingo zawe. Ubundi hari igihe mu buzima bwacu ushobora gusanga ibiganza byacu byakoze imiti ivuye ku bapfumu, ikagereka ku kintu, cyangwa ikatugwa igatongererwa ku kintu. Muri ico gihe nawo umukristo utongeye kugira iyindi acte prophétique, utongeye kugira ikindi kintu kigutandukanya, kuko iyo wawe ikintu ukavugira kwa amajambo ujya no gushima n'isezerano n'ubugizi. Niyo mpamvu bavuga ngo ushimye abayongeje. Ari ibintu rero twakorewe cyangwa natwe ubwacu twikoreye nitumenye, sibyo? Kuko ndababwije ukuri, sibyo? Nk'ubu ndeka ndabakara kugira mu byumve na neza. Ona nk'ubu nk'umuntu afise nk'umuka usambanye, abasambanye mukabeba aro, ndabwira ingene ushobora kugira igishokuru k'imivumo ikomoka ku cyo wakoze cyangwa wakorewe, ko gusambana ni karandi komoka mu muryango. Ubwisangamo ntibazosubire kubahenda. Gusambana n'abantu bake babishyira mu mutahe. Umugabo w'umusambanyi si kenshi agenda abishyira mu mutahe. Usanga kuko arya umutahe ngo agiye gusaba ideni, no, usanga ari amafaranga ageze ko wamuka ugaca uzamuka kugira ngo inyatsitse.
umukobwa w'umusambanyi n'ibisangwa ni mwiza cyangwa afite tayi nabura umukiriya oya kubera iki abari wundi muntu afite iyo connection yiwe bagaca bahura kugira bamenye ibanga baba bazi Imana yacu. Niyo mpamvu natwe twabohotse sinumva sindiko ndabahenda mutoza muvuga ngo turirata nitutirata imbaraga z'umwuka wera nitutarata ububasha bwa mutima mwerera tuziratike. Simbaherana ntabwo babice ngo sambane, ntabwo yoce ngo nywe inzoga, ntabwo yoce ngo nywe itabi, ntabwo yoce ngo ndarane ikinyoma ngo nuko ngo naguhenze ngo urumva ngo kubera ngene ngo reka ngo nzoje kucirega no kubwira ni burya naguhenze. Shetani yankoresheje ndakubwira amakuru y'ikiwana kugira ni byose nasanze ari ubwayi bwo mu mutwe. Ariko reka ndababwira intandaro z'inyatsi zimwe zimwe. Ona nk'ubu wigaze gusambana ugahabwa amafaranga, hari umuntu musambana urashaka atakugabiye amafaranga akakugurira isaha akakugurira impuzu ukisanga akakugaburira mukaja mukabare mukarya mukaryoherwa. Icyo gihe witega ko ibintu uzokora ubironke cyangwa ugira igikundiro bihabwe mugabo mwinshi bizomeneka bizokuvako. Kubera iki wihanye gusambana witandukanya n'uwo muntu mugabo ni wigeze uvuga uti nje mu ngora y'umukama nahora inyuma y'uruzitiro. Abakristo bashiraga musengera inyuma y'uruzitiro nabyo muzi musengera inyuma y'uruzitiro kandi birababaje cyane. Kandi dini nirishobora ntabwo kwinjira mu isengero bisigura kuva inyuma y'uruzitiro. Muzosome musobanukirwe isi ya 6 kuko uza gusanga ubwo bwato buganirwamwo umuto bukenewe n'Imana bubera mu mutima w'umuntu. Narapatira arinjiza ukuboko kwe mu mutima wawe ahubwo ijambo avuga none na nyajambo aheza gusigura n'agaciro munabi mwangwaragaze kwikiriza ngwaragaze gusangira ngwaragaze guhereza mbabwije ukuri mwakoze ikizira nimwigera munabimenya. N'abakristo bake bagacira umwanya w'ijambo ry'Imana. Misisha kufisa masabi mwanya w'ijambo ry'Imana akabari hagati y'iminota 10 na 30 sibyo mbabwije ukuri urumva interuro ya byose matrice ya byose igitereko cya byose n'ujya mwanya w'ijambo ry'Imana. Kubera iki ndabisigura impamvu ubundi gihe umusaseredoti ahereza umukati ujya guhinduka umubiri wa Kristo ni gikorwa na Kristo yakoze. Mugabe ijambo ry'Imana ryamana itoto ryamana ubushasha niryo riza rigasanga amarangamutima yawe wa mwanda ya ntumo bwabyago ya mibabaro kagahinda bikava kuri ya ntebe y'Imana mu musha wawe. Nuvuga abantu nimutahitsa ngo muhice riryo mukora ryose sanoverie. Niyo mpamvu imigigwa muzoyuzuza ari myinshi mukabura umusaruro w'amasengesho. Nta kintu kinonoza mu mutima waje umunsi ndabwibutse ngo kwa pati niwe bimenesha ijisho. Ikibabaje nuko nawe Imana niguha ubutunzi ntuzofite uburenganzira bwo kubamena ijisho. Igihe cyose ubona utakaza amahigwe yawe ukagera mu kina wo kwinjoyinza aho rwego kikaba kikuvuyeko harimwo na zango zanyu wararutigitiye uraruronka kandi wumva urarusengera uragirane wumva umugore urongo uramwishimiye nawe agufashe ku nguvu wumva umugabo akurongo uramwishimiye nawe agufashe ku nguvu. Sabantu bose ngo zisambuka ngo ni kubera ngo bavuvudikire bashaka adresse neva nibazobayeka bene abo bashaka adresse keshi no kuvuvudikira bambe no gusenyuka nizisenyuka. Kubera iki bose umwe bavuga ati ndikinyemera ndakirongora ndagishenga uwi nawe bavuga ati nanjye nzodiringa nawe baguma mu nzira zabo basezeranye. Mugabo twebwe igituma biyangara n'ingoga tuba akazuyazi kandi akazuyazi Imana irakaruka na shetani kakaruka. Imana ikarutse shetani iratora, shetani ikarutse Imana iratora kuko niryo wakobitse ukavuga uti Uwiteka ndagusabye unyibu ukazanye n'uvuga uti ndaje gusisubira kupancarika sisubira kukurenganya sisubira kuryajyanya sisubira kukuvanga. Mugabo utararukwa ubuga ipancaritse. Rero abakristo iyo wiraje icyo cyacu ubusamati nasambaye nugaruka ngo utore ya mazina kumwe ryazina wariho za muti excellent igreka my love igreka my everything nugaruka ngo witanduka vuga uti Kristo ni my love Kristo ni iyo togira ngo turi bakashara va mu mwenga no bwibone reka mbabwire uzoyirabwira uwayirayeko. Hari igihe ubwanwa bwawe buba butemberamwe umuntu gusa kubera icyaguhurya kubera icyaguhunywa kubera depressement
kubera gahuza guhico wambara. Hari igihe ubwonko bwawe wabwigaruwe n'umwana w'umuntu cyagiye witandukanije nawe kubera impamvu zitandukanye. Ni ngombwa ngo wongere uze umusubirize ni ukuri ku jambo ry'Imana. Iyo utamusubirije ikiba ni igiki? Wowe uraza ngo waje sibyo ukavuga uti je narireze no kuri singiro musambanyi. Mugabe ingaruka mbi narababwiye yuko isi y'umwuka, isi bitagaragara nicyo gitereko, niyo matrice. Mugora atagira matrice na sama, nicyo gitereko, niyo matrice y'ubuzima dufise ngaha kuri iyi si. Niyo mpamvu y'ibintu byose data yarambwiye, mama yarambwiye, patiri yaravuze, pastor yaravuze, yaragize tuje ngo wicare ari itegeko uburenze garudasunga kandi riguhuza n'ibyonyi by'ubwoko bwose. Uronwa ukonwa ugasigara rara turi kurasa umwana yonka amaberebere mesha atandufise atarugyarufise uri inkumi umwigeme si yarakununuje abandi bariyamurira kibabaje yo amura ufise umwuka w'Imana yari kugenda kugati yamara. Nibitandukanye na buri gisokuru kibi cyose. Gisokuru kiza n'inyatsi kiva kuki. Hari gibiri karande mugabi yari karande ubihabwa mu ndoto. Iyo ari karande ubikorerwa n'umuntu ubona. Iyo bikomoka kuri wewe kashi bivana n'intege nke zawe wigeze kugira hamukaza mu ngoro y'Imana mugugakomeza ukabindyarya. Niyo mpamvu ndababwira ni mugomba kwiyeza ku byaha byose. Genda mwihane mwature mukora ijambo ry'Imana. Igisumba byose nugomba kwitandukanya n'inkurikizi mbi zose zibyo wakoze canke wakore umaze kubyatura. Gira acte prophétique. Iyo nzogira yose idashingiye mu kukutajyajyanya Imana kimwe muri 10 ndababwira impamvu. Ubundi bwagishi dukora nubwo yatwemegwe turonka icyubahiro dukundwe turonka ubutunzi sibyo. Kandi ya tudakoze icyaha ku Mana tubashaka ibyo bwiza nyene. So bya wakora biratsikamira ubuzima bwawe kuko cya gitereko cyo mu isi y'umwuka kiba cyuzuye ibyo byondo, izo nzoka, ibyo binyabwoya, iyo misiba, ubwo bwangushi, buri nyamaswa yose bugipresenta irepresenta iki icyadukorera muri izi. Niyo mpamvu keshi wanarimbwa usanga ari ubusambanyi, keshi yari inyabu usanga ari ubunebwe, keshi yari inzoka usanga ari kutumva kwijajara, keshi yari ingona usanga ari ubwiyorobetse, keshi yari intare usanga ari ukwihagararako. Mu byandike keshi yari umusambi usanga ari ubwibone, keshi yari igikere usanga ari kutumva, kuvuga amajambo menshi, kutisuzuma. Keshi yari imvubu usanga ari umujinya. Nufate yuko bikuba kutabirose mva mbabwira sindi kubwira ubundi kwigisha nanjye ukanje nige misena Yesu Kristo kuko aho magaze saho ntanga ibyo mfise naho mabwa ngatanga. Iyo uri ku gicaniro urahabwa ugatanga. Ntagomba ndi kubaryo wari kunda mu masabiri ntiye gusange bari byo ndiko ndimvira no ndi guhabwa n'umwuka w'Imana ngaheza nkarongeka namwe mukakira ko namwe musumuka w'Imana. Byumvikana ko nanjye ubwanje Anita ndi kwakira kugira ngo ndushirizeho kuba Acacia Love. Isi basi ni nka voyage, ariko iyi voyage nta muntu n'umwe aba mu rugendo ababaye. Niba uri uja kwa muganga uburyo kuko uvuga uti wa mubabaro nabise ningera imbere ya muganga aramvura ndakira. Umuntu wanye nashobora kugira voyage iri mu mubabaro nugiye guhamba, kandi nawe nyine ugiye kubyimba mu mizi ntabwo ababaye kuko nimba bababaye yagiye guhamba. Ubundi ariko Imana yo baraduhishije. Haba hari igitekerezo urimo kuko ujya mwanya ukiri Rwanda y'ikiziga cawe niwa mwanya urira uri mu rugendo muzobwiwe ziye mwitegura kuja guhamba, murambara neza, murateguriye, muracana ko n'umunsi mukuru mugende ugera ku gahinda uhagaze Rwanda y'ikiziga uko nyene. Niyo mpamvu Kristo umupfakazi w'inayini ngo amutegereye kwiremba. Bari bagiye guhamba umuhungu we aravuga ngo byuka tonderezo ya ugende ko ikatamusanze mu nzu
abakiriko bararira ikiziga. Ariko ubugwayi nabo kwa Petero yagize iki? Yamusanze ku gitanda aho bakiriko babona ko ari kumfira mugabo atarahwera. Mbabwije ukuri urugendo turimo ni voyage. Ntugatunga umubabaro, ntugatunge depression. Amavesi yabishe kubera kutamenya ku isi y'ibitagaragara arico gitereko cibigaragara mukeneye. Ndaje mbaganirira. Iyo ubona ukunda gutakaza ibyawe, iyo ubona ukunda gutsindwa, iyo ubona hariho n'umuntu ushobora gusanga nka interview ugasanga arazi ibintu mugabo umwanya barimo barije ndashaka kubyishura ngo bikunda. Ugasanga umwanya barimo barije ntabwo ashobora kubyishura ngo bikunde. Muri ico gihe ikiba ni igiki? Muri ico gihe biba busaba kubwira Imana ati ndaje umbere Imana nkubera umwana. Beje bavuga ngo urumva ngo n'umuroza kuraga ngo niki keshi kiba ari ikintu utekeye muri we cyamaze kwishushanya muri wewe. Bakira kugira ngo rekura kiraguteza ukwereka n'abantu bagira impanuka keshi niko bigenda. Ukazubona ari karakanura amaso ntabone kwimota imwegereye cyangwa mudugu umwegereye akagira ngo kugusukoza nayitaye. Ni ikintu kiza nk'agashururu, ikintu kiza nk'igipfungu, ikintu kiza nk'intandara. Cyo gituma intandara arumupfu. Ubundi rakanda wabwira ikintu mukwiye guharanira. Mbwira umukristo namwe mu byumve. Wowe uzi ko ukunda gutakaza amahigwe yawe. Wowe uzi ko ukunda guhura umva ukarashwa. Cyagiye cy'ukurongorwa ukabura mugenza wiyo yagiye. Ukiga cyagiye cy'ukuronka akazi niwigera unamenye ko ari wa Peridove. Babwira ngo ngo mbega ngo ni wa rugaronka akazi. Ukibagirwa nawe mugihe cyo gufungura bashobora kukwibagira. Nawe ubwawe washikirwa n'ibibazo ukagera kwibuka icyo wari gukora muri uwo mwanya. Urumva ukagera kwibuka ko umunyotsi uzimya umuriro kandi uri wande y'imbabura. Ukagera kwibuka ko ivura izimya umuriro kandi uri wande urumva kandi uri ruhande y'ahari ivu. Ibintu byose byatokombe kandi umuriro watanguye ukewe. Ukajya gutora ikintu kimenetse nk'uko uye ukagenda bukebuke nk'uko kigenda bukebuke. Hagera kubyara hakabiki. Hagera kubyara ngo wacu nitutunga abana bifura abandi ko babatunga. Ugasengera urugo wagira ngo urarurose ukarubabariramo ukaruberamo inguma. Bavura bati nta ngwara afise. Izo ni inyatsi muzosanga mu gitabo c'amategeko 28. Akenshi zikomoka ko kutumvira Imana. Mugabo mubyibuke neza yuko hari ibintu byabaye ku babyeyi bacu twebwe turiko turabibyaza umusaruro. Muzora imikorere ya Nimurade yabyuvuka kuri Hamu, uwavumwe nande, uwavumwe na Nowa. Nimurade yagaragaye nk'ikigatara ariko kitumva. Nimurade aravuga ati kuri iyi ntwaro yanje kuri ingendo yanje murumva timukakore ibyo kugenda muvuga ngo nimurondoke muzurisi toka mujejuru. Imana irazira barandura hazi igihushane cico bariko bararurumbira. Nike wakora kugira ngo witandukanye nibyo bisuzuguru aho iyumvire wowe ngubugiye mu kazi bagusabiye visa nibo batanze amafaranga umaze amezi 8 uri mu kazi ngo turaguhagaritse mu kazi ubundi kubera depense zabo nawe ufise amakosa ngana guteboka twaka kuguhanura gusomba kuguhagarika mu kazi mugabo aremera bagaheba n'ibyabo kugira ngo bavemo nukuvuga iki ubundi ugasanga umuntu murashirira mukadoga mukaba bagenzi mu mwanya muto yakekata ugatangara ugora wisuzuma namugitsike urugo rukaryoha hagera gato urumva ugahora n'iminaniro cyagiye cy'ukunezerwa inzuka yuko kayoka muri mu rukundo hagera ko muyinjira intambara zikaba zirabaye guhamba bikaba biraje reka mbabwira kana haba hariho ibintu bibiri kimwe abari cyagenywe utigeze umenya kugira ngo kigirene gihagarikira ubutunzi bwawe ariko si gisokuru no igisokuru keshura gihabwa mu ndoto cyangwa gikorerwa n'abandi bantu mugabo nguyu mu Kristo ibintu bimeneka nawe nyene nuba igisokuru kiba umukozi arakwiba ari atiba ku wundi muntu
ukababazwa ukazobona gutisi kofe sibyo sinabwinge naramva gusenga kaza mbona umuntu akanangira ko nifitiye ishapure ku kuboko nifitiye akabiye nesta ga Sainte Bible k'igifaransa niko nagendana sinigeze ngendana je Bibiliya y'ikirundi kwigisha ijambo ry'Imana mu butabo bwanje nari singa birishije cyane mu mwanya wo kwigisha kuko narimwe nigishije abantu igifaransa oya mugabo je nasoma Bibiliya mu gifaransa kandi nkigisha mu kirundi nukuri pe kiretse ndi muri Lycée Sainte-Thérèse NF Mushasha cyane ndi muri Noyo nkajye usanga nyine muri kwi paroisse nka paroisse Paul Pierre Kiganda na paroisse yo mu Gitongo naho hano basege tuba twajenge nawe cyo tuko n'abandi mugabo ngiye muri Evangeliste je ariko nakurikirana ahantu twagiye dutanguza burya rero reka Imana imumugisha burya sinari nzi ko ndiko ncana ibicaniro by'Imana mugabo nk'ubu genda umunyeshure muci wazoma ngo ndizabuzira cyanda ngo ndizankondo wazoma ngo ndizamugera ngo ndiza ahantu hose kandi nasiganwaye twasiganwaye kandi hari igihe unashaka keshi nagenda rije nyine nkagenda umunsi bafise ruwanje bahagira ruwanje kagenda baza ngo no wayiri hehe urumva ukamenye ni nk'ubu tware nihaye mwangu naco twarufate yuko nese n'ingabire z'ukwanima kagira ingabire z'ukwigisha no guhanura kandi nari umukobwa mwiza agezeho nkambara neza ni wavuga ngo njanywe n'inzara canke niki byari byoroshe ko atawunkurikiza amabuye sinagenda je sinagusaba itike kandi n'ubu nikomeze je sinagusaba ngo mitike ngo amazi yo kunwa ngo je kugira no ya nkagenda sinari nzire ko ndikoshya ibicaniro ibingiye kubisobanukirwa ubunyene yo mpamvu byari bigoye ko igicaniro cyubatswe ku muntu umwe gishobora kugira ne kuntakarisha ubugingo bwanje burundu kwari ngo twubaka zigatuma utakaza ubugingo hari impamagaro twinjiramo burundu kabutakaza kandi waravyaye ugaye kugashira ngaho azosigara badiringa n'imibabaro wabateye nuba ari ubu ndabona ko kubabohoza ari kindi gikorwa iyo ngo mumurege naho ni kuvuga rero iyo ugomba kwitandukanya n'ibintu by'imikoshi kumena inyigisho zinaze kuyumviriza rozine nawe igicanira gifise biba bifise ibi bintu bibiri nukuvuga ikintu kimukorokanye gare ko catswe ubuzima kandi je mbabwije kurikiraho kirashaka ko hari abantu bavuga ngo ntuzoramba iyo ninde yababeshe hari wundi mu marahosuma n'umunyamakosa gose ariko Imana irababarira kandi iraturondera iyo Mana irarondera ego irarondera iyo mitima imenetse iyo mitima n'Imana idushakako irarondera iyo Mana irarondera umugozi irakoresheje niwe imisi yose nk'ubacumje ubugari bwa bigoye wazona bwisatuyemo kabiri ngo sinzoramba hambwira franga bakuru umwererezi wanyu niko tutazoramba reka ko buco byatura aho biyumvira impamvu mugabo yari nagondwa yari nagondwa itegwa kandi vuga muryango kijejwe nukuvuga rero ibyo bintu usuzuma ibintu bibiri kibari kindi Imana yasize ubuvuka mu muryango ufise karande mugaka bari kindi Imana yasizeho kugira ngo witandukanye n'imivumo y'igisokuru kibireke gukurikira wewe bari wowe uzamuka ubumuhesha w'umugisha mu muryango wawe kuko umuryango wose kugira bavuga ngo nasati buri ngo namongo buri sati bidahitse nagamabwire ko umuryango wose urimo umugeni wa Kristo urimo umwigisha w'ijambo ry'Imana urimo ukundanye n'Imana ukora ibintu nimba ari igihugu nimbiyo ngabica mu kwigisha ica mu kuvura ica mu kwihangana ica mu kubabarira ica mu guhanura mu muryango wa monari ya mpamvu bujya gukorokesha inda no gutakaza amahirwe burya gukorokesha inda no kugaragaza ko hari igitambo gitambirwa mu muryango wawe none rero nawe kumenagura ibintu byawe n'ikimenyetso cyo gutakaza amahirwe ikimenyetso cy'uruhombo ruzereretse inyatsi mbi cyane abo ushobora no kumena telefone yawe ukayitera muri base y'amazi cyangwa ukibagira ukayitwara muri toilette urumva nyine ubu ushobora gushikirwa n'ibyago bitandukanye bishobora kunyaga ubutunzi bwawe kandi urumva ko bibabaza sibyo nukuvuga rero cyo wisuzuma bari kindi Imana yasize utari kwitwararika kandi uri umunyamugisha uri umunyamasengesho icyakabi habari ikintu cyawe wakoze hanyuma ukihana ukirega mugabo ntuagire acte prophétique wowe nibuzi ko waca amafaranga mu gusambana
bakayaguha wasambaye. Gerageza uzamura ingabire iri muri wewe. Hari yindi nzira Imana izo guciramwe amafaranga. Nukuri ndabarahiye. Abasambanyi bujyani n'abanyembaraga. Iyo ubona wari ndaya ku buryo bw'ukugusambanije aguha ikintu gise valeur. Umuduga, inzu, kukwambika neza, ukumva arabinezererewe. Uzamenye ngo nutandukana n'ubusambanyi uzagire iki gikorwa, sibyo? Uharanirira izina ngiye kukubwira. Uzamenye ngo nawe uzaririmba bazaza kuri podium bagupfumbatisha. Mugabe yakte prophetique ubwiriza kuzoyigira. Yama déplacement wafata ugakora mu butunzi bwawe. Twaduhuzu twiza wagura kugira ngo usambane byemere. Za strategy zose wakora ingu zikore mu bwami bw'Imana. Kubera iki Imana iraturesha ijambo ryayo muga natwe turayiresha mu kurigendera. Allo iyo Mana urakoze gusubira kumva igicaniro kiri kitwe. Rega mabwira ikintu nukuri ndayishimiye Imana kandi uyu munsi narose ni naye zitatu. Nukuvuga iki? Naganda babwiza ukuri. Ninga oringa te. Nimwani please. Atakavuye katakangeyeko. Ngenda nimbuzi ko aruri imborego. Washika imborego burya kashize bazira abantu bari bafise imitima. Bafise imitima yoroshe. Burya barakundana. Abayumva uri kuranwa si benshi kiretse bajya mugenda mwiyibye. Ubundi mborego abanywi bita abayumva wosomana bagasoma mugasomana kukicupa rimwe. Yamugabanya igibe freshe by'iki abishande mugabayumva yo guhaka musangira. Burya abantu bambere bafise umutima w'urukundo. Ni ndaya abasambanyi niki cyo gituma ubutinganyi Imana ibyanganira bica. Mugabo abasambanyi ibahuza n'ijwi ry'ubuhanuzi babohoke kandi irabahindura. Nawe umunyasamariyakazi yahindutse umuvuga butumwa yuzuye umwuka wera, yuzuye umutima mweranda bwa mbere imbere ya Petero bagena na Kristo. Abandi imboregwa, indaya, imboregwa n'abanywetaye. Abo bantu barakundanye kandi barakundana. Iyo yahindutse akitandukanya n'ibyo bihe akihuza n'ibihimana yatugeneye bwiza, ndabarahiye umunyamugisha biteye ubwoba kuko abari n'umunyembaraga atandukanye n'abantu batagira urukundo. Urumva agenda akicira akavuga ati keshoye gukora nibi naki muzobyiweze kesho abantu b'amafaranga no kurongora ntibarongora. Nabana umugabo wari ndaye udavuga uti umunsi Imana yamuhinduye tuzoba duhiriwe mu rugo, azobitwareka azobitaho yake yahindaya. Ndabarahiye nico gituma abagore imbere kuzitingo banza murayo impamvu abagabo banyu baja mu Burayi. Niko Petero yavuze ati nimo bareheresha inzara zisongoye gusa n'imishatsi igoroye. Raba mugire n'ingeso nziza zo kubaresha kugira ngo akaranga umuco mwiza batakaje bongere bawugarukane. None rero tuwo muntu amaze kuba muri ibyo bimwaro ibyo bimaramara ibyo bisuzuguriro uti yabigenza gute? Gwiranda guha umuti uko nanje mfise wawumvuga uti Uwiteka arawumvugutiriye ku musozi uraho ntarababwira mugabo ukomeye cyane. Genda ube wewe wange buri kintu kimwe cyose cyo kononekara binyuze mu bitekerezo byawe canke mu ngingo zawe. Vuga uti cyameza giye giheza girike icyo ngumije kigira agaciro. Nuzovuga ngo icyo mvumye kivumike. Nukivuga naho uzoba ufise orientation mu mutima wawe ti nimvuma icaha sinzosegura ni shetani nteze ico caha. Nimvuma ubwoba sinzosegura ni shetani nteze ubwoba. Nimvuma umubabaro, nimvuma agahinda, nimvuma inunu, uvuga uti nimvuma icyonyi cyose kivumike. Yandi mu gatondo ubyuka avuga ati ndi umunyamugisha ukakubako, ndi umunyamihezagiro bikakubako, ndi umunyagikundiro bikakubako, ndasi imibabaro ikagenda, ndavumye inkozi z'ibibi zikava mu nzira zawe, ndazihushe zikava mu buzima bwawe, ndasi imanuka ikagenda. Ubwo butwaro bufise ukavuga uti n'umugabo wanje icyamuteza intege nke cyose ndakivumye kandi bikagenda.
ukaba uwo muntu afise ubudangagu ubwo nabwo buhabwa niki gukunda ijambo ry'Imana jastonore ntabwo ari amasengesho menshi cyo tuvuze ngo musengere wewe ubwira Imana uti byaha nakoze cyangwa ibyo nakorewe singisa nabyo singihuye nabyo ibintu byo gukora ikintu mabwi ikintu kikaba kivunitse ico gihe nta n'uzosubira kuguha ikintu kitagira agaciro nawe uzosubira kuguha ikintu kiri mu mutego no hari ibintu baraduha nitwakira hama nibaguha nawe umenye gutanga cyangwa unakintu nakimwe mu buzima bwanje buno bagitunga kitabibiye no naho nge muri biro 10 by'ibiranda bibiri naho ngabira none nage amafaranga mvuga ngo nayamazi yo kunwe kwa mama kamera Kristo ni muzima ndayabibira wama 5,000 ukavuga ati namazi yo kunwa yawe ubimenya ko amaje 5 ndayabiba oringa ati ndayabiba uvuze ngo iyi ni muzu ndakuguriye kwambara ni forme nguguriye yo kwambara mbiba nk'ubuka bumaye nk'akarorero nk'igihombe mbagwije kuri sikana amacana umaye 100 sikana 1,040 ndabibibira kubera iki natahuye yuko hariho n'ibintu byiza shetani shobora kudushira mu nzira bigambiriye kutubabaza kutumaramaza tukabyakira ibyo bintu rero kubera ko n'ubundi shetani gutunzi yabwibye atari ubwayo ari ubw'imbyeyi yacu umuremyi w'ibyiza byose dutegereza kubiyikura ko dukoresha acte prophétique tuvuga tuti okay mukama waravuze ngo nimugire tuzogira nanje rero ngugeragereje kimwe muri 10 muri ibingabiho niyo mpamvu arumukizo avuze ati mfisi naye nyinshi ati muri imisi 3 y'amasengesho ayi atangurira imisi 40 ati ariko Imana yankoreye muri ministere nza numva ngo mfisi naye ku buryo ninda zishinga muri kamera k'ikirezo bugaba muzamura zishinga zikiri none ngiyo audio yiwe natwe kwirungika kuko ubwanje nagiye numva navuga ati witeka bagava muri ministere bamutelefona ngo baraye badasinze bamutelefona sambiri zijo Bongira ati ari dossier ijanye nibi nanse kwivuga ko ngiteka n'icobero bwiye ati twasanze yarasinywe twibagira kubwira nubu hari ibintu byanyu byabaye debloqué kuko mwarabigenewe muratanga ibya 10 mugaba bica byugaranirwa hano kuko mudakomeza ngo mutitirize uwa mukristo yabimbwiye ari karambaza ngo mbe nk'uburase nk'agaseminere ngo utanga iki 10 gute wego ngo na déplacement ngo na ikore nangwa numvirizi yabajewe buri kintu kimwe cyose kinje mu ntoki nobwira Imana ati niwe watumye bibaho niwe watumye bibaho mbura nongereze mugabo je kimwe muri 10 ndakiguhereza kuko niki ubwo Imana uti nakagira ikintu nakimwe kidahuye n'ubwo bwakwiza Imana ivuga ngo wabonye nukuvuga yaturune ya systeme y'Imana kiturunire yawe numaze kurashimana Imana singi yarura ikintu cyose nubu ni yinjizo miliyoni ngaha 100 bizoba bicomotse cyencho muri 600 kubera iki ndi au centre si nico gituma nababwiye ni igikorwa ukoze ugikoreye hari umukozi w'Imana umugisha w'ijambo ry'Imana gitandukanye n'icyo ukoze kugatweka kuko ari ho centre iribeya byose wowe uragiye uravuze uti ndatetse agasura k'ibyo kurya ni gitse mugabo kubera ikibaba banyi iki nawe bazokuraba mugabo ntuzokwirengagize kuvuga uti ahantu hari umuvukana n'umukozi w'Imana bari abantu bagize kuko barabana kure nabo utaba witezeye ko babaho wowe mu buzima bwawe warigiye bashobora kuhugera mu maso babarabo bipfuma byo nibanga by'umwuka w'Imana wendera kandi ababwira mu bintu bibabaza Imana harimo uko abakristo dusenga mu majambo mugabo tutaratahura ko turabana abatambyi dufise ubutwari urumva ubuherezi cyane ku buryo bw'uko ari Imana twiyimikira mu kuri kw'ijambo ryayo mu bubasha bwayo kuko nuvuga ngo ni patiri yanyimitse ko asize amavuta yera yakasiga amavuta akanyambika agatambara kera nk'abatizo w'izina gatatu nyamujya mutsemwana uzonanirwa ko patiri n'abarapfuye uzovuga uti niba tisimu yarapfuye numubona borego uzovuga uti niba tisimu yari yimborego ni Imana alo itanga ubutunzi bwayo icishije muramaze kubona ninde amaze kurotora indoto y'ugurota bagutera urushinge icisha muri injection irenje wana umuti w'injection iyo umize paracetamol bitandukanye niyo baguteye dipirone okay nigo rushinge kubushuhe sibyo yari utuntu twisha umwuka w'Imana zaraduha none abaganga bamubaza ngo ndabeje
dipironi kandi dipironi ni bivuge reka je nkaho ndabizi hariho n'umusozi cyangwa igihugu cyo kwishizemo no guhingurira kinini n'abarayi kubera iki hari iby'Imana yaremye n'iby'umwuka w'Imana cyadura nuko tubikora mugabo hariho n'ibyo twiga tukabona abandi babikoze tufatiye ahinyanyura akagira uko icyo kitiyo ejo muri muna wande niwambwiye ngo uzi yuko ngo bavuze ngo hari igiti kivura sida ngo muri Afrika nisi muri Afrika ni ngaho oya ndavuga ni ngaho muri Tanzania rero ni kandi uhumure muri Tanzania kubera amateka yaho burya intara zimwe ari imigabane imwe imwe ifise ikisigura mwisi y'umwuka ntumure no ngaho icyo giti kirahari kirahari rwose kirahari nimbwira urashaka kucamura ke urayigwaye none ngo ya kirahari yawe uruyigwe nje ndakubwira icyo ukora hamaje ukazogenda kwipimisha ukora ko sigifise harumiko kandi rovete yuko ntabakeneye gushimwa je bakeneye gushimwa Imana ibwirizwa kubikora ibyo Imana irababazwa nuko tutazi agaciro kacu Imana irababazwa nuko tutazi ko turabana Imana yaramye baremeye iki ububasha ibaremeye imirimo myiza ibaremera muri Kristo Yesu ngo yaje kumumba mumbira muduhi muri arimwo byose dukeneye kandi ngo turemera n'imirimo tuzorangura muri Kristo Yesu nyene twagiye kwirangurira hanze ngo ni kuko amakungu ari mu midugararo ibihugu nabyo bikimvira bitagira mvura ubu ngubu nkaho urihebye kada bwira Imana uti cyo mfasha atari umbwenda kirekure sino kirekura gute hazi inyatsi mbwira ngo rekura gute hazi inyatsi yinjira mu mashini zanje zigapfa gute hazi inyatsi zinjira mu imbeba zikinjira mu mpuzu zikarya ngo agasema ko mubizi neza yuko imbeba ari inyatsi kandi imbeba ari kintu Imana yifashishije mu kugirane imbeba ni kintu Imana yifashishije mu kuja mu gukoza isoni Abafilisiti mu gihe batwaye isanduku y'umugabo bagiye kuragutsa umupfumu yabwiye ngo iki bazumenye kuri umwana kuko uri umwana w'Imana ibisigaye utunga umutima utunganye kuko ibyo bishingiye ku butunzi n'amahoro utanga icacu migendo ubwira Imana n'amahoro utanga icacu migendo ubwira Imana uti mbe Imana ko je nakuryaganya kimwe muri 10 ni gute mbe Mana ko jewe nakurenganya mu byo wampaye kuri kurantererana uzobaye umuhereza mwuka w'indahemuka uzobaye umwana w'Imana azongera kugira ko kajagari ariko niba urugeganya Imana kimwe muri 10 genda ubw'Imana uti mpinze umuhigo kutazongera ko kuryajyanya niba amanzo guha Reka ndababwira basi muva mu ngo ndiko ndabesha muzosoma ijambo ry'Imana riri muri Malakiya 2 ubuhanuzi buravuga ngo ubu naho ngiri itegeko ryanyu mwabahereza mwuka uke ko ba Kristo muri Petero wa mbere 2 turiki mungo 9 rya kabiri rya mbere ni murongo 9 Petero wa mbere 2:9 umuhomura umuryango witorewe n'Imana ufise ubereza nguka cyane muri gihugu cerana mukaba n'icibare c'Imana kugira ngo mumenyeshe ibitangaza byo bakuye mu mwijima uwo mwijima urimo uvemo akabashira hehe mu muco wa wiki wakatabonetse mwebwe bwa mbere mutari igihugu ubu noneho muri gihugu c'Imana mwebwe bwa mbere mutagirirwa ubuntu ubu noneho mwaravugiriwe vavano ni ko gashinyaguro kisi birababaje ubwo butse murimo
uhora mu gutakaza mu kwibwa. Ngira itegeko ryanyu mwabahereza mwukamwe umve kurimwo nje vuga ngo n'umusaseredoti. Nimutumviriza kandi nimutashira ku muzirikanyi uguhiteka izina ryanje, nzobarungikira umuvumo, nzovuma imyezagiro yanyu. Urumva n'umwezagiro wamaze kuronka, n'umugisha wamaze kuronka, n'uwamaze kuguha kado, muga Imana irawuvumye. Mbere nayivumye kuko mutabishira ku muzirikanyi, nirivuzwe n'umukamanye n'ingabo. Ndiko ndatikiza urubyaro rwanyu kandi nzobasuka amase mu maso. Urumva iruhande y'uwo mubabaro ugize wo gutakaza amakado yawe, wahorana igikundira, ubu n'icangiro kigiye kukuzako. Amase mu maso, amase y'imisi mikuru yanyu. Murumva icyo Imana ishatse kuvuga? Bazobakukana nayo. Murumva basi ni nka kujya ko muri Yohane 2 Yesu Kristo ngo agiye mwisengereza ngo asanze ko baradandariza ngo byose, ariko bavuga ati namashika twe twazana Imana. Avuga ati mwanjyamwe muri kuce kugerageza Imana yaje. Burya kugerageza Imana ni kudandariza mu ngoro y'Imana. Kavuga ati akangira kinda bivuge kuko uzi ko byanditswe ari itegeko ry'Imana ngo nugerageza ndaguha. Umve ko Imana yavuze ko no gishitsi. Yesu yaratembereye i Yerusalemu, asanga abantu benshi. Abo bantu bariko badandariza mu ngoro y'Imana. Yesu Kristo Yesu ararira ararira cyane Yerusalemu we n'amahoro ufise. Oya Yerusalemu we n'amahoro. Kubakukana n'amaso yabo nukuvuga aribyo mushangaho n'imisi mikuru mufise ngo niki ngo murahiriwe babagemuriye barakunda bakunda wakaza. Imana ikakubabazanya nabyo. Kwagiye tubabara tukibifise ani gihe banza no kunabikora. Kandi mwibuke ko Baruki muri Yeremiya 45 barambye ati ni jewe ndemi bibi n'ikizo. Na Mose 5 arabivuga. Niyo mpamvu wa Mose acavuga ngo ntundondere Beteli, ngo ntundondere ni Gilugala. Ni kuvuga ntundondere Imana mu migirwa mu byagenye, irondere mukuri ku ijambo ryawe. Muzoheza mumenye ko nabarungikiye iri tegeko kugira ngo libisezerano nunze na Levi. Nitegekiri ni kuri penda baraye ni kuri ryo kutajyanye Imana. Ndabara genda musome igitabo cya bene Levi, musome igitabo cyo guhunguka, musome igitabo cyo guharura, muzaba mwihereje muca byuzuzwa n'igitabo cyo girane cy'amategeko. Niyazwe n'umukamanye n'ingabo. Isezerano nagiranye nawe byari ubuzima n'amahoro. Nimutajyanye Imana ntawe uzobajyanye. Uwiteka atari we yubatse abubatsi mu bakira ubusaza buri 127. Murara ku ijoro mwiruka murondeye batunga muhangayitse mu Imana. Gwe twiryamye twisinziriye mu itegeko ryayo irazi kadusanze ibyiza byose tuba dukeneye ikatwera ko kuramba no kuranirwa. Nabimuhaye kugira ngo anyubahe, agira karanyubaha kandi imbere y'izina ryanje yarahinda agashitsi. Mwabyumvise? Ubundi cyatumye Levi tudabwa amatongo yo kurima nayikorera mu nyamaswa kwari kugira ngo abakristo nimuza n'umutima ushima mukabaha itegeko ry'Imana mukayizanira kimwe muri 19 mukabisigarana. Levi nawe yiyumve, Levi nawe ahimbagwe, ubwoko bw'Imana bubone kugira umugisha n'umugwiza. Ngo kandi Levi ngo kwari kugira zonyubahe ngo nageze imbere yanje ahinda agashitsi yarabikoze. Muganamwe mwarahemutse mwamuteze umunezero. Cyo gituma iyo wigishwa n'umuhanuzi, iyo usengerwa n'umuhanuzi,
sibwiye kugira inama kakurotora indoto ugacufata ica 10 cyawe ukagitwara ngo twaye ngo harunaka ngo kwa pastor ngo kwa patiri ngo kwandi Imana yakudiye kuko wa muhanuzi ariko kizamura gakura kwishami ry'icumi cyacu akaritwara kwa patiri Imana yabigenye ko patiri abari mwene Aroni sibyo mwene Aroni mugabo wa mwene Levi uramucinije asonzeye mu ngoro y'umukama asonzeye mu nzu y'ububiko agiriye y'umubabaro agiriye agahinda niyo mpamvu nawe ibyo warose niyo bitangira ica 10 ko wagitanze kutariko Imana iraza ikakubabazanya nabyo ubu nico gisigura byumvikana ko ni kakanu kambere nababwira hari iki n'Imana iba yaragenye ko hari imivumi kuriko ukutamenya nico gitubona bwiye igicaniro ca mbere kibi kiri ku mu Kristo kuko igicaniro cy'igisokuru kiba ku bapagani igicaniro ca mbere kibi kiri ku mu Kristo ni igicaniro c'idini idini rirashobora kuvuga ati ndi kumwe nawe ariko kenshi kwenda bibona kweri hano mu taradiyo ngo mubone burya mugenzi wawe ntazobwire ngo aragukunda kuko wishoboje ibyo wishoboje nakubwira ngo aragukunda hari ibyo ariko aragushoboza hari aho yakwihanganiye niho ubwo rupimo rwo gukora umukunzi wawe idini rishobora kuguhenda ko muri kumwe kubera imbaraga ingabire zawe umwete wawe rikakubyaza umusaruro mugabo one day umusamariya w'imbabazi ugatangaha ubundi abakristo barabuze ubuhungiro aho ugiye nkunda kubabwira ingene muri kohari kandi baranandenganije pe ntimubaze ngo nico bamuhoye byari byo mugakona abana muri kohari nije naje kurimba ndi umufonctionnaire nyine bakakugarana ngo nitubuke nera tugaza kongera kuguhamagara motife ngo nuko ngo bumvise ngo ko wagwanye n'umugabo yagwanye nande mbe nibagwanye n'isato we mufashije iki mwabambuzi mwe b'amahoro ujya gukorera Imana mwe murazisha arico ushaka gukorera Imana utagira ubwenge ubundi nawe ngo waragwara umukoriste ngo aja mu bitaro aga amafaranga mu wamukotize yabo muri kohare umwana ari mu bitaro yamutoye kansera marigiye kandi ubundi kohare mu muri abantu muri mu karere kamwe umunsi umwe nabwiranye nati mangiye gutaha atari ko hari amafaranga nari meganye muri kohare muri amafaranga bansuhurisha ntwarira amafaranga banyeze gose ntiyagide n'ijyabo ntwara nyina aragenda ngo baca bamubaza ngo mbega ngo ari hehe amaze ngo ikiringo c'amezi hafi 6 atari mu bitaro ngo baguma bashira ko absence nyina atari kumfira mugenze kuregereza ntiyagide n'ijyana twara bo baca baribwira ati kumburiye twaje kumusoza twe ko twamenye ibyaha bose batuye ko abanyabyaha gukorera Imana si bishobisho kuba umunyabwenge nutagira ubwenge Imana yakudihisha amakuba irakureka kandi nibari bumukure mu rupfu ngo azosuye kumusaba ikigongwe bagiye kugisaba ikiziga Iyo nabwiye umukristo araho ejo mu ijoro yaraye anyandikiye ntiyashinze naye mugara anyandikiye abo bantu rero imivumo y'ibisokuru bibi ituma dutakaza amahirwe kandi mu gihe cyo kuyahabwa ari umwana w'umuhungu ku by'ukuri Imana yari yamusize imbere umwana akiri muto mugabo amakaranda y'amakarande kuko yakunda inyigisho yemwe hamwe ubuwasi mu butunzi dufise n'abajene baba bakunda Imana ko nibwo butunzi dufise mugabo sinzi ikintu cyabaye bashwana hagati yabo ubundi je nabwo twashwanye pe mugabo yari yakoze ikintu agira acte prophétique azana ntuze passport yiwe umunsi wa mbere yinjira ngaho muri studio ya restaurant komera Kristo ni muzima aca afata passport yiwe kandi narabyiceceke ndamureka avuga ngo passport yanje ndayisize ngaha ngo kuburyo nzoyikuraho ngiye mu kazi hanze imyaka ndayimaranye irahagije tenda yakira yashingiye naye nijoro cyo gutuma ndabivuze yashingiye naye twaganiriye nijoro kuko ni n'umuntu philosophique ubona ko n'ubundi amakaranda kimubasha kandi azaraca ko byumva kuko we ranganiriza yemwe ndazine we niwe yavuze ati none uwo muntu mureke mugabo ucutahura amakaranda yiwe avuga ngo
ikindi gihe ari shofa ni kuvuga bari basa n'abashwanye hagati yabo kandi bose bari muri komera Kristo ni mutima muga kubera ko wewe twari tumaze kuganakaza muri studio cyane asa n'uwishoke mugabo ni yagomba kwico kintu kiva mu nyuma mbona afashe ngo gashikano kaboro ngo yifatanije n'abandi rakarungize ndabwira ni nkaho uratekanye we yari yiteze ko nca ndamwatura kumugisha ndawukure uwo mugisha urengejeko uyu munsi ni batanze cya 10 nimba ari uwundi mu Kristo yora muca ko yazanye message yiwe ndambwira nurazotore passport yawe cyane nacanye kuri we nikizohava mu kurazoyitore nta na rimwe nigeze swa kwatura umugisha kuri we mugabo gicane nacanye kuri we ni cyatsima mugana nabona ko ari ya mivumo iri kirakora niyo mpamvu ndababwira mwihuze n'abantu bafise ukuri kw'ijambo ry'Imana ni yari we wari umwuka ugomba kumusesesha kumumenesha amata mu gihe cyo gusomera iyo ni inyatsimwe mbi umusore muzima muganga abananje igicane namucaniye naranditse ndandika uko naranamuganije ndabona ati umuhungu uhasi awushobora no kubuvunye kuko hari ukuntu ari intambamye hagati yawe na papa wiwe kuko n'ababyeyi bacu baba bameze kandi nabitahura n'ijana ku ijana ko ndi umwana w'imfura buginda wibwira wayirayeko ndabwira ntuzoze muganje cyane igicane nari nacanye igicane rukivuga ngo Mana ndagusabye iyi passport wamwemere kwazana ngaho ntazomare ntazosozera mu 2025 idakoze ico yayirondereye kwikora wewe rero abona ubuzima yagiye abamwe muri ico gihe cyagacerere yavuye azaraza kwitora abona ubuzima yagiye abamwe ngaje nta namamye kuri je yari hari ico naco ndagishima nawe yaragishingiye nawe ndavuga nijo ndebwe ubundi umubyeyi si umuntu avuga ko mwana wanje mbore mama dia mwana ari mwikosa mubwiza ukuri ya mwana wabyaye mu buryo bw'umubiri mubwiza ukuri ndabagije ukuri nimba hari abana babayeho muri pinishiri hejuru n'abana biwaje sishaka kwihanganira ubugugu bwawe n'ubugoryo bwawe ntabyuvuga ngo urumva ngo nibikomere ngo niyakuranye na mama ngwiki none ninda bigira bapfe nkafune na finera sabahungu bahere egariyo nico twabaye cyo kubera imidiho iminaniro urumva ingorane twagiye tugiye umwana ukabwira uti karazira kurya uhagaze ugumugenda waha ikibanza cyo gufunguramo niki witwaza isuku witwaza ikimuguri koranira n'ubwenge bwe kuko baratubwira kirazira kwicara ku ngata ngo mama ngo aceceka marango agiye bwara buryo kuko barera witwaza yawe girana mama arashuje ibirekero kavuga uti we nubaserugo uzomariki umwana w'umuhungu ejero nzamona aranyandikira ndanatangara bwero zine tuti kumwe kuri kamera research ndangira tiro nakaranyandikira amusubiza naye mubwiye kuko yarazi ibyabaye kuko nawe yari umwana nkawe bose nawe muri komera Kristo ni muzima ndaye mubwiye ndamwa arambwira arambaza ngo kero utarabo uriwe ubundi ni akashya ni gute wasubiza hamwe n'umuntu ndavuga nta n'ikintu nakimwe cyanandukanije nawe ikimenyetso no kigicaniro cawe sinzokizimya nzokwatsa gushikaho Imana izogobotora ururimi rwawe nawe utazoshinga inaye muri komera Kristo ni muzima ukazoshinga inaye arambwira ngo imisi 3 duteguriye 40 ngo negetse ko kuvugisha ngo kandi ngo ibyuko atanzitizi hari kuri we ngo narabibonye arambwira ibyabaye muri ico gihe cyose arabona ko byukuri hari Imana atanzitizi kubijanye n'iby'umwuka byari bihari none rero mu byumve ngo ari ikintu gishaka gusama imigisha yawe gishingiye mu kutakaza ijwi ry'ubuhanuzi mugabo nuba wiyunze n'Imana ugacana igicaniro mwumve ko cyabikomeje n'icyagicaniro yari yaracanye gicaniro nikizimwa n'ibintu byari byose kizimwa n'ibintu wowe nyarushize mu ruhara kandi umugisha w'ijambo ry'Imana nawe nashobora kuyadukiza ngo urumva ngo arababaje ngo imivumo ngo urumva ngo ndabitaye ubu uri umunyakajagari ari umwana wabyaye ubukamona n'urumogo utazi kurunwa ucumuta nabo mu mwuka nuko ibintu rero byakumva no kumvira ijwi ry'ubuhanuzi mubwijukire banyaguhora ku ngoma nuko Imana yanyu ari nyaguhora ku ngoma nuvuga rero ngo isezerano nagiranye nawe byari ubuzima n'amahoro ibi ni byo muhabwa
mu gihe mukunze ukuri kw'ijambo ry'Imana mukakujanisha n'ubuzima. Nabimuhaye kugira ngo anyubahe, agira akaranyubaha, kandi imbere y'izina ryanje yarahinda agashitsi. Itegeko ry'ukuri nico gituma umuhanuzi ndacisha ku ruhande, niye ngenga nashishitira, aromora ibikomere ibishashara. Itegeko ry'ukuri ryari mu kanwa kiwe, nta bubisha bwavugwa mu kanwa kiwe. Yagendanye naje mu mahoro no mu bugororotsi, kandi yagaruye benshi abakura mu caha. Ubyumvise? Nuvuga rero mwumve, genda ari ikintu watakaje cagenye n'umwuka w'Imana, cagenye n'ubutware bw'ijuru, sibyo ministere y'ijuru. Okay? Genda ucumvire, kandi cyo kugira ucumvire ahantu hari ijwi ry'ubuhanuzi basi, ahantu hari umukozi w'Imana, umugisha w'ijambo ry'Imana, ningugira umutyeyi w'umutima. Byumvikana ko uburosi gitereko kirimwo cyo guterekwamo ibyiza byose ukeneye kuri iyi si. Mwako umunwa w'umuhereza mwuka ukwiye kuziga mu bumenyi, bakarondera itegeko mu kanwa kiwe, kuko ari we ari intumwa y'umukama nyine ngabo. Ibi nimuzabipfisha ubusa ngo n'Imana iranyibwira ngo afise Bibiliya. Ngibi ndiko ndabisoma, ushobora gusoma ugatura amaso. Warize uri mu teology ndabarahiye, ukabisoma ukavyura amaso, bikakonera kubizana mu buzima bwa buri munsi. Ngo ariko mwebwe mwarataye inzira, mutuma benshi batirimuka kwitegeko, mwaratiyoje isezerano rya Levi. Urumva bimwe mu bintu bishobora gutuma mutakaza imigisha, havumwa imigisha, imyezagiro yanyu. Apana umva ngo apana nzobavuma, imyezagiro mwamaze kugera ko ikavumwa, ni gutakaza icagenewe bene Levi. Abo bantu bakora mu nzira y'ububiko, bambe mu nzu y'ububiko, ansori ni mutabakorera ko umugisha, mbabwije kuri hari imigisha igaragara muzokwama muri ko muratakaza kubera iki ibyonye nivuzwe no mukamanye n'ingabo. Nanje rero natumye mukengerwa, ntuma musubizwa hasi imbere y'igihugu cyose, kuko mutazigamye inzira zanje, mukagira nkunzi mu mategeko. Murazi kugira nkunzi umuvumo uberekeje amategeko 16, kugira nkunzi muri azicarico. Hari abakristo mwarumvije ijambo ry'Imana rabanyura, mugabo mubona ko ubutunzi bwanyu butakwiye kuja ahantu havuga ijambo ry'Imana. Emega turengane. Mwako jewe ndi umukama simpinduka, ariko mwebwe bene Yakobo ntimuraheba. Kuva mu gihe cy'abasokuru banyu mwagumye muja kure y'imigenzo yanje, nabwiye ko ari akantu kiturufu kuko bikora uko uvyumva, utabikora uko Imana bishaka, ubikora uko idini rikwigisha, nubikora uko Imana yabitegetse. Niyo mpamvu urana inyatsi mu byo wagezemo, si cangira ufise urabigira ngo mugabo ihurira mu inyatsi. Nimugaruka iwanje nanje nzogaruka iwanyu. Kaze rero kurubuga ubwo kugirane ubwo kubaha Imana, kuyumvira mu kwijambo ryayo, igeze ikadukura kwisuzuguro by'ubwoko bwose. Ibyo nirivuzwe no mukamanye n'ingabo. Yamara ubonye no mutima uce wibwira ngo ngaruka mu biki. Mbega umuntu arashobora guhenda Imana? Kero cyambe Imana ikubacije. Wowe kuribwira ngo ngaruka mu biki? Jesse senga, sinja mu misa, Jesse nanga amashikano, Jesse nanga church, Jesse ngiriki. Mbega umuntu arashobora guhenda Imana, ariko muguma mu mpenda. None muvuga muti tugenda mu biki? Mu mpenda mu byerekeye ikigira 10 no mu byo mugerura. Mwabwumvise? Umuvumo muri kumwe, kuko murampenda mwebwe igihugu cyose. Nimuzane ikigira 10 kitagabanije mu nzu y'ububiko. Mu nzu y'ububiko murumva icarico, kugira ngo habe ibyo kurya mu ngoro yanje. Ndabasabye biba ari byo mungerezako. Murumva Imana yagusabye ngo girane, tanga umwana wawe w'imfura, genda ku musozi gusenga, irege keshi. Biba ari byo mungerezako, murabe ko nazobugururira ingomero z'ijuru, nkabashungurira ko imihezagiro itagira uko ingana. Nirivuzwe no mukamanye n'ingabo. Nzobamirira iconyi nikibatikirize ibyamo byo mwitongo. Ke nibyo nyugendera nabyo.
nikibateshereze umuzabibu kwama mu murima nirivuzwe n'umukama nyen'ingabo. Amakungu yose azobita abahirwe kuko muzoba intari kundwa nirivuzwe n'umukama nyen'ingabo. Turagushimiye cyane nyagora ku ngoma kuko uri Imana idufasha gukurwa ko inyatsi z'ubwoko bwose. Ngiyo tutumviye itegeko ryawe ni wowe nyene uza ukavuma imihezagiro canke imigisha tumaze kugerako. Turitandukanije n'ico caha kizana icago c'uko tuvumirwa nawe imigisha tugezeko. Mukama, turanse guteterwa, turanse kumaramara, turanse kwangwa no kwankirika. Duhamagaye ubutware bwawe ngo butubeko, impuhwe zawe zitubeko, imbabazi zawe zitubeko, ubushobozi bwawe buturindire abacu n'ibyacu. Duhabwe umugisha n'umugwiza, dukurwe kw'inyatsi z'ubwoko bwose, duhabwe amahoro kandi tugere ku ntego y'icyo watugeneye kugerako. Mu izina rya Yesu Kristo turambe kandi turanirwa. Ndasengeye abana bahorana imivumo, bahorana inyatsi, bahorana imikoshi ryo gutakaza amahirwe yabo abagera mu rukundo rugaca rupfa, abagera mu ngo zikazankirika, abaka bakabagahagwa amakado bikaba bimenetse canke byibwe. Ibyo byose Mukama, abakunda kumenagura ibintu byabo batandukanije nabyo, ico bibwiriye mu mutima wabo, uwo ni wo muti naje ndabahaye. Nibakumvire mu byo bahawe, mu byo barose, mu byo bagezeko, ntibakuryegenye kimwe muri 10, nawe uheze ubagomorore kw'ingomero z'ibyiza n'ibyishimo byo kuramba no kuranirwa. Ubamirira ibyonyi, ntibatikirize ibyamwa byo mu mirima yabo, ubatandukanye n'ico cyose cobabaza imihezagiro yabo uyigwize, ubakure kw'imivumo y'ubwoko bwose. Ububyiyumviriye Imana imuhe umugisha, ububyiyumviriye Imana umuteturure, ugiye kwifatira uwo mwanzuro Imana igihe cyose azatugwa ku mugisha, igihe cyose azobikorana umutima utuje, uzomukure kw'ibyo byonyi, izo ngwara, iyo mivumo, izo mfuko, gukenyuka, urwo ruhombo, ibyo byankirije byose, kukumenagura ibintu, uko gutandukana n'abo bakundanye. Mukama, uzobibamirire kandi uzoba ukoze mu izina rya Yesu Kristo. Namamaje kuri Imana igira neza, uri Imana itera iteka, uri Imana iteturura, uri Imana inezereza, uri Imana irinda kubabara, uri Imana yagura imbibe, uri Imana ikura ku cavu igashira ku cata. Urakoze nyagora ku ngoma duheza.